بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاوان هجا ین رهبر تیوی ایرو 27 آذار سال 2024 روزا چهارشنبه ام به برنامه کردن آن ایرین راست لهمبری ونه. خدا تعالی بکی نصیب وک هر هفته دیسا ام دیگل میوان خو لستودیو دیاربکر لهمبری وبن و مجارین کو دروجه ویدنه دروجه و در وی ولد و الهندری ولد تنا ام دیگل هب خبر بدن بن الخینه. خدا بکی نصیب ده هفته مجارم وک هر جار مثلا فلسطین روشا داوی چاوایه هجمارا شهیدان در کتیه چقاسی قطعا گوته کرن دنیا چما لهم وی بدنگه مل سروی خبر بدن دبشک برنامه خوده دبشا دندجی وکا گوونجی دزانن جهل بجارتنین محلی را چند روژه جماعتی مانه اما دیگر میوان خویه الاستودیو مل سروان مجار خبر بدن به هفته میوان ما روزنامه‌وان برز محمد بارانه برنامه نیرین راست دست پید که برز محمد باران بخیرات برنامه ما خیر خدا باشم سلامت انشالله الحمدلله خدا پیغمبر جواز بی ما مستهم بکلگن مستخوازم دست پی بکن هر چقا روجا ولات روجا باکور و ترکیه في البجارتين المحلي بيجي استخوازم مثلا فلسطيني دست پی بکن لورا جبر گرماهیا روزه به مثلا فلسطینی تجبیر کردن یعنی هنر کس خوازن مثلا فلسطینی بدن جبیر کردن جبر وی کس خوازم مثلا فلسطینی دست پی کن پس اول بوی آوایم بدن دست پی کردن اما پروگرام خو بدن دست پی کردن وقت گوند زانه آن الفلسطینی البر جاو دنیای وایزه تری پنج مهان قتل عام جنوسای تا گلکی مزن کود دیرو کدام کارم بجن نهات یدیتن تکرن زیادتری 100,000 کسین کو اغلبه و پیرک و زاروکن لبر جعل دنیای بشکل که هوانه جز طرف رژیم ترور و اشغال و هاتن شهید کردن. دیگر کو حقوق قتل عامه که مزن تک کردن بیا و چما مداخله که رژیم ترور نای کردن. بله. معلومه وایه که تدی رژیم تروریست اسرائیل بسری خود یا یعنی که اوانه پیشگیری دیدنه که نجوانا ویل سر پی خونت سکنی یعنی اسرائیل و رژیم تروریستی قوت خوش امریکا دیگره نخواستم جور دیگره و پیشت امریکا جی انگلتره دیگره نخواستم جی انگلتره دیگره چونکه انگلتره وان جناب خو جدل دوره دولتا توپ کرن کم کرن یهودیا آنین کرن سر دل مسلمانا لوی در عرب دانوان و د فلسطینی ده هم بجی کرن یعنی تدی پاشاروجا دولتا تروری پر زیده تنه معلومه وایج تدی 1948 دا دولتا خو گویا دولت خوی تروری آباد کن ایوانه تب دستی وان دولت کرن شما کرن انا قوم یهودی کد چک کدری فتنه خوشی بخوراد روی داری یعنی تدی معلومه و یدیسا دو قرآن کریم دو خوی تعالی لعنت الوی قومی باراندی اجبر چه اجبر کو یعنی حسودیان پره اجبر کو فتنه زیده فتنه دکن برهبدانه دکن اجبر کو ناکبن ریا حق در ریا حقیه نامشن و بلکی لدرجه تاریخی دا جی پیغمبری خو کشتنه پیغمبری کشتنه دا قومه کی کو پیغمبری خو کشتنه ایدی تدیم معرف تکاره چه جوارا بیشه ولسر ویجی ربی عالمی تدید قرآن کریم دا جی لعنت الوان باراندی قومه کی بی شکلی خوی تعالی وان بلا ولا کر چوا ببون بری کورن مسئلتی سر خلق فلسطین ببن کس بحثا وان نتکر هر یکلو آلی کی الولاد کی بلکه هنک جه چوبون دولت افریقا هنک جه چوبون دولت اوروپا هنک جه چوبون دولت اسلامی وی آلی فنا ترکیه فنا عراقی بلا ولا ببون هر هنکی هر گروبه کی هر یهودیه کی لجیه کی دنیا بلا بو و تدی حتی کو او مثلا آلمانیا کچه بو و هیتلر لوان هات خزه دیسا جی فتنه وان بوی دیسا جی فتنه کرن بچه شکلی کرن
تدي مثلا دولتك وقتك بكبه حربي لازم بيشتاخو بملاتي خو قريب ده ملاتي ويتش قومي وي جنسلاوي ده ويتش تدي هم ولاتي وينن وج قومي دنن اما دولتا ويدا ديجين لازم كنت دي بيشتاخو بيقريب بدن يعني خاينتيج ملاتي خنا خن يعني بله یهودی جبلک برهبدانیا وان پره و کیل سر بلکه ادبن چنگی وان دانه کی حکمدار و کی حکم دسته وادا و دبن چنگی وان دانه وقتی که بنیرن تالیکه جواره چه دو دیسا درجه تاریخ دلی بنیرن ده حیاتا وی قوم لعنتی دا چوبن کدری دست آبتنا آبوریا ویدری تدي درجية تاريخي ده حتى مدينة جيد حتى رسول أكرم صلى الله عليه وسلم جي المسألة وانا وقدس آبتنا آبوري وتجارتي وآل دانو استندن ده دستي وان ده يتخوازن ده بن دستي وان ده و ده تكلا وان ده و جبوه كارمن سر وي قومي كد ناوي دانا لسر وي قومي خدي غوتن وهرتم هفسار ده دستي وان ده افساری کی افساری اداره مانند دستیان داره شاید تدی آن حالی کو اروپا تیدا یا حالی کو امریکا تیدا یا آن او حاله یعنی امریکا بسری خو امن دولتی مزنه و جندرمی دنیای دبیجاست جندرمی دنیای ما بیمنت دولت کی نکار اجراعات و فلان و بیمانه بکن و دولت کی کتدی چکیوی کیمیایی هنه و اتم بمبارسیوی هیو وتبيجي ده علي حربي ده قوته هيزو ولشكري بيترن أمريكا بخو أنا هفساري أمريكا دستي يهودية ده شما عاد علي أبورية ده أمريكنا تربيان سر مليون بيه وقريانا الدولة وشنا كتري دست آبتنا زير وخشرو وأبوريو ومال الدنيا بندسي خدا كوم كرنا توب كرنا تجارة الدنيا و بوی رنگی ریب بر انسان دنیا یجی رای دار خستنه یجی وقتی کو انتشتر خوشا نشویه گوتنا امریکانی و ببرن وقتی ام ببرن کی چپ کی تنکاری سر پی خوب سکنی بوی شکلی وام خدا گریدانه انا یهودی تدل لهم بروانجی نرحته يعني اوجي ایدی هنگ زیاده معرف فرق تکتدی بلکه د پشت پرده ده امنا بین البحفرة يكبوناوان تنه يعني او مناقشاوان دنا هبدا بيتره بل يجبوكو تدي بمعنى دن فرق كرني لهم بر دنيا ولهم بر قمره و عشيكار ناكن يعني يهودي واجي امريكا جي قداري ناكن اتدي كما ملتا في روجا باشي دروج بري و سي روج بري و قنصية أولهية كما ملتا تدي قرار أجر بستيه ده يعني بس يعني دي بتشتي بدنا ساكن عندنا بل لجور حقوق ملتا جي يعني ملتا جريد ده يعني حكمتي كنت دي بتركيد في بغلا يجي الغاوية يعني ملات مجبورة لقداري بك وفناوان بك وكوغو أجر بس يعني جرانية كويه جرانية كويه هي قيمتك أبقوم لعنتي قيمتك جورا جيني اشتايدي تبي بسكريكا بياردم أوكا أمريكا دوي درجة أمريكا دي سبيانات دد بيجا يعني او حكمك دانا حكمك ني اجراءاته يعني ماشي كوكو خازن دفرد برسه كدم وقالا خالك قالك مهم كلوكو يهوديان بالريا اقتصاد امريكا يخصنا بنت حكومه اخو وامريكا بيواني كانت تشتكي بك افضل هات فين كده ليفان دولة مينام بيجن انجلترا المانيا ودولة كان دولة بفيا واي افجي سريق جدسبيكا قد يوم حتى انا اجيب بيشت ماتش دستك كما زند دن رژیم اشغالی سبب ویکش چیه؟ هد ما عملی خايفين كر انجلترا المانيا ودولت دن چما دستك دن سلامة كخيبات هي بيو بله اب دولات تهد هردا قلن ذاتا يعني بتعبير عامي
يعني أمريكا وقتی که تشتکی بیجن نه بانا جد بین نه کارن هم بر أمريكا بسكن يكا وإلديا يعني شو أو إنجليزي دران كتي جراد بيجن لسر علامة إسلام إيكو هري باشا روجاوي بقريجة إنجلترا إنجليزي يعني أو إشغالا وانا لهم بر علامة إسلامي وصون زمان دولة عثماني إيكو هري در كتبو بيش إنجليزي و يهودية جاني كرم فلسطين ليس إنجليز حتى إنجليز وقتی که فلسطيني دسته عثماني دستينا ويدري إشغال دكا وتكبه ويدري تبي هنك ديفيجن فلسطينية عرضه خفروت نراست ديفيجن فلسطينية عرضه نفروت إنجليزية وقتی که هاتن كتن ويدري وتدي إدارة ويكرن دستي خو إدي يعني ملتي فلسطيني جي بن دستا يعني بن إشغال داون هزاواتنا بن إشغال داون بشتكو ودري إشغال كر إسرائيل إنجليزا صلاح 1917 كتن ودري إشغال كرن دو ودري دا عرضي كل دسي فلسطيني هذا vergi granddan servan. Cirme granddan servan. Yani dikrin haleki wisa ku nikarın cirme erde xo axa xo bidin ya jî nikarın vergiyi wan bidin ya jî nikarın destê xwe da bihêlin nikarın bajon û erdê wan ji destdan serê. Tedî îdare destê wî daye. Yani ew tedî goya îşgalker ve jî hikûmet ew e yani. Ew hikûm dikar wê derê. دست دا سری چه دگو تا vergi evine de tiz devleti رو دینگاری abi عرضی هم بیشتر استیم زورداری دست دا سری بداره دولتی دست دا سری جوان دستان و عرضی که جوان دستان دبندا دفروتا یهودیه bu şekli Yahudi hedi gav be gav pi burada bicibun pişti ku bicibun İngilizce برام فراكر ويشاخه çatabu yani çatavari disa Filistinliya katil dikirin şehit dikirin vakti ku he İngiliz duyedere bu disa şehit dikirin disa katil dikirin hatta ni salah 1947 çulu hafta da burada idi İngiliz dert kemet yani idi ardı Filistinliya teslimi koma millet artık وأوجي دي تدي إسرائيل صالح 1948 جي دولة أخوي إعلان رجمة إشغال رجمة إشغال يعني أو إدي رجمة خو إعلان كدولة أخوي إعلان كبويا سوز دولة ترويجي إدي بيرانجي بنيرن دولة أوروبا جي ألمانيا جي إنجليزي فرنسا جي تمام إيوه داري قومبل ديسا دا آلي أبوريه دا ديسا جي Yahudi را دیندار یهودی تلیبن هری تبنگاهی کولی بلکی اب تدی دولتا که مرکز بانقاسی جراد بیجه اب بانقی وانه مرکزی بانقوانه یعنی اداره دولتی ارتاقی وان یهودینه ارتاقی وان یک چیزی یهودیه یعنی بوی رنگی خوش خلیده دنیا دالی آبوری دکنه دسته خو مثلا تدي ببيت كمان ديفيجن مال اسرائيل نسينا نكن ماله يعني تشتكش دسه معناه يجي برا بويقوت بكن يعني ابراج مرة بذا كولتورا كيجبو ما يجبو زاروكي ما يجبو بيركا ما يجبو خلقي ما يعني ام نكارمجام تكون في دربا كيليخل çünkü دربا ان مزن كل اليهوديه تسير دكا دربا ابوريه çünkü ve hezi kuvveti bir şekilde kirne destek. Jbuvi gerek ev fena ahtapote bela bunel dünyayı. Wan rahiwanan beberran yani. Adayca bepey rahiwan kevin. Tedneri tedi tişteki he tezahin dikin dibin abiya ewan amnestinin amsad sakin amnerin tiştedini he aya majetin amtinin mala qavji ewane. Yani tişteki küçüktür bina ve ki cudatır. Yaji mesela yani tişteki khariba binin birahu yani تدي
ام اوی کو تشخلن يعني خباتكار ايكو نا ماموري دولتنا جد الشركات بسريخو خصوصي دوان شركات دي تشخلن بشكل اكيد تدي قانون الدولة هي معاش منسر بانقا تيرازاند ام تشن بانقا معاش ودسي يعني قرت جيبا ماذا عم دنيرن قرت يهود يعني ام بري ما معاشي ماتن بانقا ام تشن معاشي خدك شينن هيسكي يهوديا رادش يعني ابقى معصوم يعني نقري دي قرتيها از بعسا خريدي قرتي ناقم از بعسا او قرتك وقرتي معاشة يعني از قريتي قرتي استعمال ناقم قرتي من معاشة از دشم بانك يعني كم معاشين ولا زوي بكشينم يعني او فعاليتها معاشة من بريم الويرا تيرا زاندن جور برج يهودية رادش يعني او قص كتيا يعني ناما مو خوينا ما إذا مثلا تراكبي جابنا ويبتالك يعني ما يبتالك أو فيسا قارتك وجراد ليش فيسا وماستر هم ماستر وأنا ما يبتالك ما يبتالك تشتكي ألترناتيف تنيا تركي جابنا كأمناوي بفيجن يعني أو قارتك برزيدنت أو جنينة أو هيا بل يعني وقتكم تشوف يا يبتالك بتبي حوالي ما يعيش مجرى ومقولة يعني فان يهودية ناسكن وصراحة ناسكن يعني أنا تمام بري خددن في كارتي أم في كارتي دسين سبيرهم اللي ببينن أو إيجاهر أو في كارتي بكرن يعني ويبكرن ويش خد يرى بفيشن حيران أنا يعني تشقد في كارتي دكار دكي أشتر دقاتي يهودي وسانن أشتر دقاتي كارتي يبدأ من ألترناتيف نامينة قرب دست دولة بيشوي تشتي بيجرتن يعني قرب دولة بيشوي إشي بيجرتن نقرأ نايجرتن يعني باشكو ما قلبم جاري كير أنا أب أمريكا بو إنجلترا ألمانيا وكان دولتهم بفي أوليين كلهم بر ظلم وزورداريا رجيمات ترور بيدن دمية أفجي نبسة جسري حتى بنيش روجع أول حتى إيرو دستك بيشرت ومرش ددنا رجيمات ترور دماغو وكبوري بيرا جناب وجي شرعي روسيا اوكرانيا وقت دست بيكر و نزيد سالا بردوام که سویل هاتن کشتن اف دولتين نافبور يقو مقالة وكر ان كل همبر قتل كرنا زيادتري 30,000 كسان بدنگمان دست بيكا شرعي روسيا اوكرانيا دا دنيا راك نسل بيا مثلا دماغو مرف و هر دو تابلوها بدي بر هف مرف چه فهمت کی مرف کاری چه بیجی چه نرخاندنه که بکی بله لبابانا خوينا مسلمان عزانه جبري دا انت دي نتني فلسطين العراقي السوري الافغانستاني وانا جيت دي بوحشتك مازن فلسطين يعني البابانا خوينا مسلمان عزانه دي زينا واندا دزينا واندا دا عقلي واندا دميجي وان انسان هذا هيجي او خاش پرستی هي او زمان خاش پرست هب كوم دبون بسات سال سر علامة اسلامي دهاتن خوينا مسلمان دريتن مال مسلمان تالان دكرن عرض اسلام البر بيه واندشو هيجي او ذهنيات بوان راي جبركو او ذهنيات بوان راي الاوكرانيا ايوانه وجوانا درانجي واندا يعني نه مسلمان اگر کو نه خريستيان يجي نه خريستيان يجي يهودين يعني درانجي واندا بلي وقت كو مسلمان وعرض اسلامي انا تبد بنيك تمام السر علامه اسلامي دين اراكي دبنيك وخاش پرستی خو نشان دادن خاچي وان بن چنگي واندا تكبن بلي جبو فياجي گرك جمرا عبرت چه ببن عالم اسلام مسلمان و رایدار اسلامی بویژن مادم که عالم کفری بالتب هفرا لهمبر اسلامی و مسلمان اگر کو ایجاب کر تب خوددن هف و غير خيريتي خشبير دكت وبهفرا حركت كن بهفرا رادمن بهفرا رودنين قوتا خد كن يك بهفرا ليتق وسلاح ددنيكي ويشاخي قالك يكون مسلمان جالا أن قنج لايق جي أبزاد تشتكو تدي إسلام أمري ما بياتك يعني بأمتا إسلامتك يعني دفاكو سينوري مجهب آيريفن دفاكو دولة مناظم مجهب آيريفن بل وقتكو مسألة هات مسألة
كفر وإسلامي قالك مسلمان بين أراكي قالك مسلمان خو بدن هبدو أين فنا عالم كفري عالم إسلامي جبذيك بله جبر جبوكو نبن يك عالم إسلامي دولة تروريست جسري أولي دا جزودا حساب فان روجات كر حساب فان روجات كريا أو تليد نهري دولة عربة أو سلطان واني فروتي شخرا كرينة أين ببرا كرينة يعني تدي أم بين شو ببرا كرينة تدي احتياجية بلكي سعودي ببرا تنية حقا تنية يعني برا خليل باوانيك أو خويت أو جداينا خدايا خويت على دوي عرديدا فنكانية تدي نفط بترول وان دبن أجبن عردي درتي وي زنجيني يعني زنجينية ميرانية وانينا نكو بخيدانا خو كرنا وزنجيمونا ربي عالم دوان عردا دايا يعني نا احتياجي ومحتاجي برانة بل احتياجية وان محتاجية وان بوان تخطي وان بسلطنات وان وناجي آنينا حالكي وسا قوتناكم مرة بمشان حتى هون تخوازن سروي تخطي بسكن تخطي ويا اگر كون مخالفة مهرن تدي دولة تروري وتبي دولة أمريكا مثلا خدانا بشكل بريد دسبيكا اوپراسيون طوفان اقصايد بشتي اوپراسيون طوفان اقصايد دسبيكر وما بشتي بيشان رجا قتل عام لغزة دسبيكر سركوزي قاشو رجيم اشغالكار نتنياهو رابو للدولة الميناز بيجم اردن مصر امارات وعربستان السعود قفيل وان خالقو هكا والناخوازن حالي وجي ابي تكليفي في مسألة نبن. بله. مثلا سرفي قلتنا بيك برنامج متخصص كوز برسم جي كما أو سروكن وان ولاتين إسلامي الهمبر في قتل عام دنجي خود الناخد. تمام ما فهم كريه دولة إمبريال لجور برجواندي خو منفعتين خو دستك ددن رجيم التروري والهمبر في قتل عام دنجي خو ناخد لحاله حوالا فان ولاتين إدارة فان ولاتين إسلامي تشي ودست بيكرس خوازم بشكل دون بفرق مثلا مثلا أردن هم الكيلكا غزة فلسطين زباجي مصر الكيلكا ويا ليه بشكال كاريه ناهي كذا ايش خو برينا مازنش او درن اولي وان بخوا جريدان تبدي او بناويكو بارشا دور ونخصم بعربة دولة التروري بسروان داشو أمريكا جي كتناوا وان بعالي كاريا أمريكا لهبرو نشتن ومكاغدو وسوزلشما واناشما ناوا هلدا إمزاكرن ويعني تدي أف دمكي دوام كر بفي شكل وان جريدان جريدانا كو تختيوان جدا سوانج إدي تدي إيوانشي سلطناته تختيوانش باغيوان در واسي كوريد بان او بشكل تدي سلمان در واسي ابن سلمان بو او بشكل جوي در واسي كوريد بان او بي هواي دوام كوكسا دوام تكن يعني بله جبوكو تختيوان دسيوان دم من الترسن وقتك سريخو بلند كن إسرائيل وبتبي أمريكا وبتبي وتروریسم خو داره خو سرسری وان بلند که دبی اگر کن خو بلفتینی از این نفسری وخمش جی خدا ورونی منتخوازن سلامتی منتخوازن دولت آن دسته و مینه منتخوازن تختی و سلطنتی و جوارب مینه و شخص سکوت بکن دنگه خونک اینی ویاد بشه عیبه یعنی ابتشتی پر عیبه یعنی دولت که فنا وان دولت عربا کو تدی زرتان خودخون وزنجين الدنيا هنا و يعني وقت الهاف توب تبين ديفيجن ام عربن ونيك نددو نسسي بدها دولة عربة واب دولة تشكي ندولة جي دولتي تروري لوان حكم دكا وديفيجن روني اللي جي خدها دنجي خناك ما نفياش سبيا راد بيش انا وش سبيكي كنت دي نرحتي بك مال بيروني تنجي خناك يعني أزلتها جو خدارو يعني فاناجي بوي قوتنا نتنياهو اللي جي خرونشت حقت رونشت يعني برونشنا تنجي قايل نمون جملتي خور هجي قوتن كوروجا كي يك جوايا دو جوايا سسي جوا ورن هم برهبدو والهرب بجبن
وبحثا غازة بكن أجوا قبول ناكم أنا ملتي وان نويرن يعني سيحة نويرن ورن باهردو يجي بيجن غازة بيجن فلسطين بيجن مسلماني غازة تين كشتني يجي بحثوي ده يجي قدس بحث بكن قد خير مثلا العربستان السعود ويروجي يكي عمران قال مثلا فلسطين غازة كر خاصكو بالي بكشني لسر قطعا من كل ودر تنكرن ما دوي كليدا رايدار بيجن اندامنا ولا هي عربستان السعود او بن شعب كده بله دكن ويبغن يعني او سلطنات خود ترس بله ربي عالمي ملك ده سيوي ده خدي بهري او سلطنات كجيت ترسن في ترجسيون داري المسألة غزة او تشوا سونا اسرائيل ويهودية بينا بمزجينا ربي عالمها نب تدي ميرانيا مسلمانة جي نمايا يعني بفي شكل نمايا الحمد لله حماس ميرا مجاهدي حماس ميرن وتمام عالم كفريرا لسربية قنا وحربية دكن وهيجي تسليم نبونا وحتى أزبياجي بيجم يعني أنا بوي وحشتا جران أمريكا وبتبي سيونيست بس سروان دادشن هي يك إنسانة كي خويكو تدي دستوان دا رهينن يكي بتانيجي خلاص نكرنا تدي هدفا وان دا عولي خلاص كرنا مرلي واني دست حماسي داري يكي بتانيجي خلاص نكرنا افتانيجي حماسي را بمينه تدي جنگا كي عرده يعني جنگا كي عرده فرجي كي فرجينينه يعني اب ميراني تانيجي حماسي را بمينه بس بتبي في ميرانيه بنيرن تشتكو انيه سريوان نابيجن او لشکری وانی کد کجن وان تانقی وانی کپی بزنی خوددان کد تشکینی کار وان تانقه دو دنیای ده ان تانقی يعني بزنی خوددان لبر حماس الحمد لله تدفقنا شخو نا تانقه يعني جقاسونا كي شكرنا داني نوي داري تمام الحمد لله اللي تخود شوتينا دا غجه يعني دفردا ميراني كي هبا جي فلسطين رايا جي حماس رايا جي غزة رايا دولتك الحمد لله دولتك بالسريخ وأزجر هلا دي سجي إنسانك توبلو لغاكي بسريخ وأزجر سربيه هلا دي حماس والحمد لله إنساني غزة إما مثلا أم بحالي أم الحالي خو بقرين يعني بلكي أم أسيرين بلكي أم بن تسيرا نيارا ودولتي أوروبايو وعالم كفريدا أم كان سريخ بلنكن بلكي تدي ملت بعالم أم لو ما غازنا بلكي الملتي بكنا كان أنزانم أما رايدار دولتي إسلامي دبن تسيرا وان كان سريخ بلنكن كان بين أم مسلمان يعني أي تنجوارا بس وربي عالمي نبدأ سيبانا أوي وكيدن خلي بهري سيف دستيوان إنساني فداكار أوي بيشي تمام بك أو يهودية فتنة كار أو يهودية فتنة جيك وربي عالمي درجية تاريخي دا بدستي عفدي خوي ولو ظالم بنجي بدستي هنك عفدي خو وان جزا كرنا وبلا ولا كرنا ودي ساجي أوي بزماني ولا أو يهودي بلا بمن بلي أوي وان آخو سلطان و رايدار عرباجي أو سلطنتي وجد السيوانة باشم كيكو أسخوازم بالي بكشن بسر مسألة كدن مقالة إدارفان وان دولتين أمبريال كير وكي دي وان إدارفان ولاتين إسلاميين كو كتنا بنت حكومة رجيمة سيونيست ترسان كارن دنگه خو بكن مقالة وان جي كير لي تماغو من الولات تركيا دنيرن مثلا السريحة طاب نيفا سرکمار ترکیه رجب طيب اردوغان بگوتن دستکی خوش بونا مثلا فلسطین و غزه آنی زمان هر جيبو شوية قالا فيك كيرجو ظلم تيكرن قتل عام تيكرن بشكل كيز دستكا خو بدافكي آني زمان ويروجي دماغو تلفزيون تماشات كرن زمان مجي راسي هات نات متينجا كوان هبو بمتينجا دا چند كسين كو دلي وان بمثلا غزه دشوتن پانقارت فكرن پانقارت تيدا دهات نویساندن تيكيليه خو
ین بازرگانی تجاری به رژیم ترور قط بکن بالام کشان چاق و وکرن میزان چند که زحمت دجید مداخله کردن او راشنش و قدم تینگه در خسنه دروا هنه گوتنا ده هات دیار کردن هاتن بن چاف کردن لی دور هاتین بون کو نه هاتن بن چاف کردن جقاده هاتن در خسنه مسئله که دن از خوازم بالا بکشن سر و مسئله تجارت ترکیه آب رژیم اشغاله لورا تیزانین و عشکره روز اول و هر روز چند کشتی ببارن جور به جور جل خوارن از بیجم فیکیه یعنی تشتکی دنه بر به وان آخر اشغال کریوت چن و رژیم اشغال را تنفروت مرد و مسئله چاب نرخنی هی تکلیه که گناهات یا قد کرن هیا مرد در باری و در مرد کاری چی بیش مثلا ون وقت روزنامه وانی که دماغو درد کردن ناف خلکه در حق و مجار به اون راستا تشتکی تین کس تشتکی بیجی گلو ملت فرد بیجه شو اگر کو تشتکی پیشا و حکومت بگیرن سری وان بخو و افتش سری وان بخو چون ملت مسلمان نخص ملت ترکیه اگر کو تدی سینور پیشا وان بگیرن جی دلی وان پرزیده بسر مسلمانی وزایی باید جبری حتی آنا دلی وان زیده مسلمان فلسطینی باید و مسلمان فلسطینی اف قتل عام کلوان تین کرنه کشتنا بسبی و پیره گزارو که کبزانا بون تی کرنه انا تدی بنزانی یجی به حمدی د حربا دا تک گزارو که جنتین کشتنه بله د کتابا سیونیستا دا کشتنا جن وزارو که هنه ذاتا حتی دوی لخوکرن جله کی جله گنجا کوچه دکن تیشورت رش لسروان بیرکا فلسطینی به حمله داتن سر تیشورت وان باسقیه و چه دکن و بری دمان چکی گولاکی دنی بردر بنیتا دفع بکار بگولاکی دیجان اویا بزاری خود دنزانی بزاری دکن میجیز سبیه خوی بچوچک سبیه خوی بچوچک به ذهنیت مزند کن یعنی بکشتنا مسلمانا خوینا مسلمانا و جنکی و سبیه حمله ویدای او اخلاق و عدد کی سیونیسته ایجا لسر ویجی مسلمان ترکیه نخواستم مسلمان تمام در دنیا ایکو تدی لسر و مسئله شیاره و نخواست مسلمان ترکیه لسر و مسئله حساسه منچقا بشیرنجی مسلمان ترکیه و عفونه و تدی جهل بجارتنا محلی راجی ما سه چاروش یعنی لگور قناعتا من وی ملت مسلمان او جوابه کی خوش بدوان انسان به هون بدوی خو خوش کنه اون دکتر هم بر قمره دریج خبر دبن و قاسیکو زمانه و گوتن دکه ای کسی دنی جینا که ایواد گوتنه دادمینه اجراعات واتنه یک اید دیا هندو بنده حوالتیا وانات کن بنی شخو د تجارت دا د بازرگانی دا کشتی وان دروی ایلی چند حبن از دادی جمارا وان نزانم هر روز ور لید خند چن دولت تروری جسیونیست را میوه و زبزه خود بن خوارنه خود بن گدای خود بن دمر چلیکی خود بن بجبو به سلاح خود چه بکن دا آلی وی آلی دا آلی بحرا آلی یمنی دا آدنی دا و بحرا قزل دنس کجی را دا بجو سویشه دا قنال سویشه دا یعنی یمن جنگکی اوشی تف تمامینینه دولت یمنی جی کرن دجیا شخو تدی بینم بیراخو او کوالسیونا کو به تاثیر عملی قال هم بر یمنی د زمان بوریدا به دولت عرب نخصم سعودی عربستان لهم بر یمنی کو کوالسیونا لخستنی کو وان بکشن وان پرچه بکن وان جهب دا بخن وی کوالسیونی سرسری وان آگر دباراندن و
فروکی خو به بمبای خو به اوچاخ خو وان مسلمان وقتی که ویدری دکشتن وان دکشتن حساب و کتاب عملی قوی چاخه ایرو یعنی سویرو که اسرائیل بکوه تنگاسی دوی آلی دا آلی آدن بغازا آدنه دا و دنزا قزل دنز جرا دبیجن دوی آلی دا مال اسرائیل دا آلی هندستان و دولت دور دا دوی داره دا براحتی و بمصرف هندکتین دیجن اسرائیل جبو کو سویرو یکبون یمنی دولت یمنی چه نبا پیشیت اشتوان برندن یعنی دولت دنید من حمایه واندانه بن تسیر واندانه یمن پچکی سری خو بلند کربو واجی خواستن لیخن سری پان بکن وردا سری بپلیشن جبو کو لهم بروان سری خو بلند نکه بله الحمدلله تليدن هيري يعني تدي يكبونا يمني جتنا دي ساجي تدي دي پرچانا پرچاكي بغدي سعودية اب پرچاكو بسريخويا بشيا وانگر لهم بر امريكا جي لهم بر انجليزا جي وبتالي قواليشوانا وانا دنيكو المانيا تدا يا انجلترا تدا يا بان دولتني تفتيدانا لهم بر وان سر بيخو اولوي دري انا ناهلا كشتكي سيونيشتا دورد درباس ببعره وداری پیشی گرد پشتی پیشی گرد ایدی گرانی هات سرورا بحرا سپی و دولت ترکیه دولت ترکیه جوی داری راد و دروژه دا دگی جوی داری و وانا جی بکی جان عقلی دکن از نزانم یعنی با عقلی کتا دی آبوریا من برانه که بکی تنگاسیه ایدی کی دمرا کی دمینه زاروک بیرک دمرن و قدس دیچه فلسطین دیچه غزه دیچه یعنی دبن عقلی وانده من بیتشتید خوینه یعنی زمانه واندا نه تمام خوش زمانه بلد بن عقل واندا دي اجراءاتي كنت بن عقل واندا دي ما ابتشتيه يعني كي مريه كي مايه عمل تجارته خد نيرند بيجن يعني بنيرند شو تجارته خد كن اول سري دي سير وجاي كتي چاپماني تدي درد كابن ملكنا ديفيجن وزاره تجارت دوی يعني دوی تشتكو ساتنه بله يعني گوتنه پیشی ادویجه جیه کی کتادی آگر پینه کرده دوما جرانا ده يعني آگر دمت تشتكي يعني ملت ویتش دی دویجه يعني او تکلیه وانه وکی دنجی که بواره هبن تدی لشکری بواره هبن داینا سلاح و داین استنا سلاح و فلان بیمان هبن ویجی دبن پشت پرده دوی ایشی جی بکن ويخوي تعالى شمال مثلا هيجي نفتا طيارة وكي دي سوتمانية كو جسر أذربيجان تي جسر تركيا سر تركيا در باست دي چه ويدري أنا تركيا أجر كو سر فيه خو بسكنيا ودر ديويجي علامة إسلامي نخاسم تدي عرض بابو كالا يعني أو عرض عثماني نينا يعني مسجد أقصى غزة مملكة فلسطين جي پرچه عرض عثمانی نی بود یعنی واناش که در کتن هاتن خالیتی لوی عرضی کرن عرض بابو کالی وانا خالیتی لینا کن یعنی ویتشتی تبی دینا آلی کی براتی اسلامی اگر که هم دوی خود بیجن دی ایرات دیگرن مجبور نشان بدن اگر که هم نشان ندن ملت وی در سوا بده انا ملت حتی وی داری تجابو یجوانه يعني دليوانو إجراءاتهم لهم نانيرة وملت في تشتيد بينا يعني دخينا يعني ويدرسهم بدا يعني يقول قناعتها من ده هالبرجارتني دا وده صندقة دا ودراية خدا أوي بركين بكن أجبو بمسألة بكين بكن يعني باشا كاكو شتي مسألة فلسطين استخوازم درباس مجار كدن ببم لأجي وك كنت كرمانجي استخوازم بيجم أم مسألة غزة جبو غزة ياتنا نه امتحانه اصل امتحانه مزن ام بغزة يدن ام مسلمان وكسن جو اهل وجداننا انسان جو اهل وجداننا ام امتحانه كجراندن خدي طلع عقوبتها بخير بك مقاله قطعه كمزنكر استخوازم جوي قطعه درباسي قطعه كدن بل ورما نوا وليت لورا انا دروجه بيد كسن كو قطعه مزنكرنا وكو جناب وجد زاني دو وقت ويدا بساس كرنا بدامز راندنا رژیم کمالیست لباکور ولات لباجار کردستان باکور این میناز بیجم آمد دیاربکر وکیدی
ساسوان کوچگیری گلیه زیلان و چای آراراتی چند جیم دوی آوایی جبر ظلم زورداریا و دهات کرن گل کرد سری هلدا در انجام وی سرهلدان در رژیم کمالیست لحرم قطع عامه که پرمزن دا دست بکرن اسم مقاله وی که جد کم از بجی کی وگری بدن قطع عامه که پرمزن کرن کردان بحزان کردان قتل کرن بحزان کردان نفی کرن سرگن کرن جدی باوی وان جدا کرن هیجی مثلا دماغم تشنا وان آخان حستین وان کسین قدوی قتل عامه دهاتنا در قتل کرن یک بیک درد کردن حوله تشته گو وی که کر جهپه بخوبو پارتیا جهپه بو ایرو هلبجارتنا محلی نیست بیه 3 4 ماه خدا نصیب بکی پشتی 4 روزه و هلبجارتن بکرن هلبجارتن شارداریه و هم کسری راه خو بدله تشتک بالام دکشینی مثلا جبو وان باجار مزن ان مینا از بجم انقره ازمیر نخاسم استانبول خباته که تایبت تکرن جبوی چه جبونا گو کردن گلوی داره دجین دنگ خو بدن نامزدن جهپه بالام کشاند جهپه گو بحزاران کردان قتل کرد بحزاران بده حزاران کردان قتل کرد و نفی کرد ایرو کسین کو دبیجن ام تمثیل کارن کردانن قاشو راد بنش بونا جهپه دنگان توبت کن مثلا هری داوی بری گازوار مدی حفسروکا پارتیا کو دبیجن کردا تمثیل کن کو حفسروکا و بخوجی نکرده ترکه چپکره رابو بشکلی که اشکره لسر ناو پارتیا خویا سوسیالیست اشکره کر و امد هلبجارتن محلی ده دنگی خو بدن جهپه نامزد جهپه معرف دماغ و قطع عامه ده برجع خو و في خبات ده برجع خو عجب ما يدبيني مثلا جنابه وبخوجي لسر وان قطع عامه كتابك وما ذكر استفازم شبو تماشواني ماجي نشان بدن ككما محمد باران بطيبات شويه صحايا لسر في مجاره قال زيلان خباتك وما ذكريه استخوازم دست بکده وان پچه کی وسا کرد و کرماجی نزیده دو درش قلا وان قطعا من گو هاتنه کردن حاضر 5-6 دقیقه بکن دو روی مسئله گو تخوازن راین کردان بدن وان کسین کو کردان قتل کنه اون چه واد نرخین وان کسی نیاری بابو کالا گوتنی پیشی ادوی نیاری بابا ناو دوست لاوا بلی آنا عملید نیاری جوارا بویا دوست جوارا بونا دوست جبری دا تدی زمان پارتیا یک پارتی جهپه به تنی تدی بسری خو مملکت اداره دکر و اشخینی وان نتوست که سیاست بکن لسری ملت ما بوم بلا و تدی شوری آن دستی وان دا ول کدری دخواستن لوی دری قطعی عامات کردن نخواستم هم بر کردا خلق ما قطعی عام مزین کردن کم کجین مزین زیاده مستر کردن ایدی لسروی بنرن یعنی امتنه مثلا گلی زیلا بکور لسر بسکنن يعني اسمت بخو في قتل عام بكارتينا ولشكرة بسرواندا دشينا وتعليماتك كشتنا إنساني ويدري بكم كجيد ده وتكرن يعني وقتكم مرة ليدن هيرا مرة عجيب ما يدمينه حيران شبو خدي أنا أبيكم ما كشتن كيبون أبيكو جامعة ما كرن تولي هسبا كيبون أبيكو زمانه ما قد آخر کرن اویکو آزانه ما کرن ترکی کی بون اویکو زمانه کرمانجی قد آخر کرن بزازاکی مثلا شهاده کی ما مشهوره تمت بیرام دایا دوی شهاده می پشت قطعی عامه پشتی شیخ سید افندی دیار بکر لبر جامعه مزن اولو جامعه لوی داره شما بزازاکی خبر داده و ده لشکر پولیس بده سیوی دگرن ملی دگرن دبن دبیجن سوژه تا کت تشما بزازاکی خبر دی اوجی ترکی نزانه
كوري تيد بيجا لجوان حواله خود پرسد ویکا بابم کدا شود بيجا ولا بابتا بزازاكي خبر ده ويگرتم بر حيرا چما و هیچ دبن و نيشتاد في ولا جزائي هيا كيش خيني تركي خبر بده تدي قد خيا جزا بده وي para جزا بده ادویجه para وارتنه و جزایی و بده و نيشتا ببن في ولا منادا يعني هر وجه ندانه دمكي ويدي ويدبن بيجي از بي باغي خو كتم اچون فردا ويدا كا باغي ملكدري از وي بگم جزایی بدم و بينم ادوي اچون وانا حسن من باغي خو ديت مجزایی وي حقي خبردانا زازاكي كو قد خيا ويجي خبر دايه و جزایی وي مداو و من باغي خو قرتو اني يعني عبد حالكي وساداون ابي كيكر بيا جها بيدكر و تدي ازانا ما كرن تركي لباس ما قد خكرن شاشكو كم انسان مشتري وان راكرن شوقات شوني داني او شوقش كداتن دولتي اوروباينا خاصم جي انجلترا دات جار كي دوان زنگين كرن ادي يعني وانا تم دستي جهبي بذهنيتا جهبي هاتن كرن او هلوسا مثلا خبردان تا بشكر بري ناوي گوندو باجارن کردستان بخوش یک بیک هاتن گارتن دگل قطعامن کو هاتن کرن یک بیک هاتن گارتن انا جي انجيا نابيوان ندانه يعني انا هيجي بريجيا هنا نابيواني بتركي دميسينا بكرمانجي تنانه يعني السر تدي ناس ناميوان و لو حيوان فلان مر نابي بكرمانجي نابينه ايجا جبري انا تشتكو تدي مرف درجه تاریخی ده پرزیده نخوازه بدهره تشتکی کتادی انا عمل سرب ساکن تمامی بدن پیهبو ببیجن زمانی مجم سایت نینه بله لبله تشتكو الزورا مرد چان و تشتكو نلقر فترة إنسانة نخاصة فترة كردايا يكي كو القدر بل مرف خستله يعني نم مرف تاني تدين دي زمان كي نيزدا مرف حوالتیاوی دوستانیاوی براتیاوی انسانی نه در بل مرف خستیه مرف ناکه مرف زاری خورد بیشه هورک دبر دارو دنی دبیشه کش بو زاری مرف جه حوالتیا زاری وان نکن باشه مرف تورنه خورد بیشه هورک بو تورنه ما حوالتیا تورنه وان نکن چونکه قومه که خاینه در بل ما خستیه در بل زاری ما خجی یعنی وانا گره که اب زاری خورد بیشن هي قال بابو كلمة لحياتنا الكواس قنتيا ديتنا هي حياتنا بلكي هناك شوان حياتنا وان إنسانا يعني بناوي حق وحقوق كردا ديشن بنياري كردا نياري كوكا كردارا او إنساني كو نياري كوكا مانا ديشن بوانا تكليه خو بيشتا دبن وهواتيه بوانا دكن ووان تينن سر تخت برای خود برای کردا يعني ارز زورا مرد يعني گرک مرد وانا باش ناز بکن وقتی که مرد وانا ناز کرد مرد زانه ایجا نیاری بابو کالا کینه بله نخواف کلتنا پیشیا دبه باش بور هاته به دشمنه بابو کالا نابن دوست لاوا جورتش دبه وسیله ببیش بینن وزار شغینی به که محمد همان کس او کسین کو نکردن و لسر سری کردا قاشو دبیجن لسر ناوی کردا سیاست ایتکن او کسین چپکر نخاسم ایرو دناو وان دا حاکمن رادبن دناو کردن کو وک هفز ده ونجی دزانن ایرو دبی بو حمو کرد وک هف نفکرن لی رادبن دناو وان کردان دا بربریه تخوازن درخن شر و پفچونان در بخن به داخویانیان کردن و مثلا مرد چاوا بنرخینی و سر و مثلا اون توازن جو کردن با کرد چه بیشنش بونا گل خو هیدار بن نینا لیست که کلام کن والله هر کس بگور عقل خو فراسته خو اگر کلی بنیرم به حکم پیشی ها یعنی به سیاست به عقل و فکر خو تفکر بکن يعني برزورنينا إنساني كجبو ملتي خو يعني كي جبو ملتي خو خدا خيرا وتخوز جبو ملتي خو تشتكي بكن وملتي خو ببيش خن ملتي كرتنا خاسم
بتبي زماني بتبي رنگي بتبي يعني جياناوي تشتكو الجور فتراتاوي تشتكو الجور حياتاوي تشتكو ده هرما خدا ده عرض خدا ده ابو اخا خدا جبابو كاري خدا يعني رنگ و رو دایی که او تشتیوی او تعما خدایی او چنینن يعني ملتي ما تبد زانه ب لنهرتنا سياسي يعني بعقل السليم وقت ما اللي بنيرا مرف زانكو وقتی که گوتن جدوی انسان کی درد که جدریوی درد که یاج قرقاوی برجورتر درد که جدوی تنی درد که مرد یاد زانه او صمیمیت مرد زانه یعنی وقتی یک درد که هم بری و جوارا ببیجه حیران زمان کرمانجی زمان کردا هم دخوازن که زمان کردا نقد خبا یعنی تدی نقد خیا آنا یعنی برا زمان پروردهیه برا زمان فرميفه برا فرميفه يعني دولتك دزماني فرميها بنوي قيوي خراب ده قال لك من ذاك انا خرا يعني خرنا ونت دولة خرنا بيها يعني برا دزماني فرميفن يعني زماني فرمي كو تشيبو زماني پروردهيشي شخو زماني كردي پیش داره يعني وقتی که یک جوارا بی تشتیگو وقتی که او یک بکرمانجی نظام به او بی تشتی ببیجه تدیل معرف تاثیر ناکه يعني وان کسی که بکرمانجی نزانن زاری وان بکرمانجی نزانن بشتغلن و بحثا اشتا بحثا جبو خطاندنا ملاتي بحثا زمان دکن يعني وانا مرا خوش تکاره جهاب قطعه و او کسی که جبو که حقیقتا اب زمان آیت کی خوده چوا حق زمان دنیا هنه حقی وی زمانی جیه و لازمه که وی زمانی جه هنده نبه که هنده ببه ناف دست مده هنده ببه آیت کی خدا هنده ببه يعني بصميميات بإخلاص وبراسو درستي وبعمل دك يعني بعمل دك كرمانجي زانه كرمانجي خبر ده يعني إدني زانه كرمانجي خبر ده يكاد ضد كلمات كره بين برابدو وملته بناوي زماني كرمانجي دخابينه وبي خد خياني قالك ملته ما بيتشتي خوش بخوينه ها وقتكو ام دعوه زمانه خوب کن اجرنا که ام دینی خوب بدن اولا خوب بدن آلیکی مهردیه بابرا بکن مبابرا بکن کینگ زمان و دین و اولا مجهب را بیه مانع و انگل جبری ده وقتی بابو کالا ده وقتی بابو کالی مده وقتی کو کالو پیر مد کلمه کی به تنیج به ترکی نزانه نوسا به ترکی نزانه بود بکرمانجی کی فسیح خبر دادم دیندار بون کراسه پیره ما تا حتی سر پیوان دریج بون و ملسه وان حتی کدره دریج بون سر سری وان کمکی وان هبون و المیجی خو عبادته خو کیجانی ربو بمانع ندبو مانع يعني اجبر في شخو رب العالمين في آيات داية يعني او آيات كيج آيات خدايا وخوي تعالى شخو بحقي داية ما ودبيجي وحقيقتها في لساني في خبرداني في زماني منابت يسر دبيت يسر زماني تاني بله خدا دبيت يسر زماني ما يعني بإرادة خو ام يعني مثلا يك جمع بإرادة خو جدي وبابي كرمانج هاتي الدنيا نا او ندي إرادة مدى بشتي أمات الدنيا ربي عالمي بإرادة ربي عالمي أم جدي وبابي كرمان جاتنا دنيا إيدن جدي وبابي تركاتنا دنيا وهر وكي دنيا وقتك خويت على في تشتي في كراسي المدانية في ناوي المدانية في زمانيا في تسر في لسانيا في تسر زماني ما كرمانجية وشاخي ربي عالمي حقي هر دي جدايا يعني جبوك أم دعوة حق خوی تدی ملی بکن ایجاب نکم درج دینی خو بردن دعوه حق زمانه خو بکن ایجاب نکم درج دینی خو بردن باشه که وقت ما جی تنگ بو نجار ما قال كان خوزي وقت ما درشت با مزيدته خبر دابه قال هف لو صحبت خوشه قشه معرف نزاني وقت شاو درواست به بصحري داوي از تخوازم سر هالبجارتين المحلي بكم واز جنابي وتخوازم وك روجناموان كي تشتبو صحيد بينن قناعت اخو بتماشاوان مره پرور بكم
أنا وكون زانن قالك بارتيين سياسي هم هلا تركيا هم جل كردستان باكور بخباتين خول الصحة هنا تشنا باه البجيرة دقالن يك بيك دقالن للدريا تخن ودبن طالبة رايوا وتخوازن قو دستك بدنوا يك جوان بارتيا جي بارتيا دوزا آزاتك وجيرة هدا بارتيا قوتن هدا بار وكو جنابه وجه دزاني جراء أول بذي شكلك خورت بالتمام تشكيلات أخوة لكردستان باكور نخاسم ولسرانسر تركيا الوان باجارين تركيا جي بكبيبة هالبجارتني أما ده هي كحزرية كقالك مزنكري ولسحايا شورو سحايا أما قوم بجعبه لكولينري كي روزنامغاني كي لوان خباتان دنيرن بيا دوان هالبجارتنا ده وأنجامك تشاود دري ونخاسم هدا بار قالوا في وارده تشتكي تشاود دريني حول بياوت تشتكي من دبينين لسحايا تشيه ما وصل بكرت وكل ما جي حاجة تحت وقت بله يعني تشتيل صحاي أزبي تشتيد بينم كسيكو خوش ملتي پرچکی بزن و اوی قازانش که اوی کار بکن چه ایرو دبه و چه سوی دبه یعنی محقق اوی ملت بزن و کی خیر خوازی وانه بنیرن الولات ما دناب کرده دا او کسیکو تدی کردوان در تخم پیش رایه خود دنوان وان هل بيجيرن ودشينن مجلس دن برلمانتر وجار كيدن ونابين حتى هل بجارتن كيدن كس سري وانا نابين بله يعني ايه هدا فاري از دبينم برلمانتري وان برتن نجي يعني تاني چار حبن بله واي سالكي قد يهي سالكي هنا قد يا بيجا سالكي كوچونه مجلسي از تخمين ناكم بقاسي كد نام ملتي دا غريانا ونام ملتي دا مانا المجلسي نامانا وملت شي فرق دكال وروجي ديسا پارلمانتر كي هدا پاري اشخو لهجي دقارن عادية ماني بملتي را تكليه وان شيد بن ودنا ملتي دانه يعني فانا ملتنا فانا انساني خنن يعني بوارا رادن بوارا رودنين خوارن وبخوارني وفانا وانن يعني درنكي ملتي خدانه اب وان ببيش بخير ان شاء الله اجا يعني دبي يكي مرة دبي جا از جاره یکمین دبینم که پارلمانتر کی وای چند متر نزی منه يعني البرلمانتري كدني كدشادن بناوان وملتي دا فرساه مسافه وندقشتن برلمانتر يجي كبو برلمانتر شو مجلسي شيء خديا بلكي تلفون خوش دغهارت شو بكو كسي لي نغرا نكت تدي كرنا ملتي خو نزي ملتي خو لوان داريكا غور بدوان باواروني بواروني وسادات كرني اجا سياست کی بهدا پر سیاست کی نوحت في مملكتي دنا ملت را دگرن وان گداری کن و فنوان دجين و يعني ویتشتی لخوشا هر کسی دیج اجبر وی از دبیجم رنگ صحای و پیاسه لگور ویا و شکل بستینه يعني ملت ج اخ بارتي جي ايدي تجابويا بهايا حياتي وافلاسيوني حقيقة زور دا ملتي ومسألة فلسطينية كحكومات خديتي ليناك دبو إجراءات فنا هبنينا ملت يجد بينا ودعالي دن دا جيواني دن كنت تدي دعوة آشيتية دكن وبراتية دكن بلي آشيتي وبراتية جوكي دن را دخواست جدنا بخومي خدا ناخواست يعني وقتی كنت دي عم بيجن مثال تشتركارا دويد عايدي ورن آشيتي براتي و تدي سردوي خو باروشو دموکراسی و آشیتی و براتی و ناخینن بكي را عم بيجن هاني تدي بتركارا باشا بكن يعني بلي بكردارا بأيكي لك أخرى بله وانا هناكن يعني
ونا بيجن ده كايدة أم بريها هري رنجي ما جهاب جدا بيجي فكرة ما جهاب جدا بنجي أم جياي مرجع كينه دوی مملکتی دا اما زنبونه دوی مملکتی دا آبو آخا ما یکا امجی کانی کی آوی دخون یعنی امجی هیویناتنا اونجی هیویناتنا اما نخواستم با براکی هر براکی لالی کیه هر براکی جدی و بابا یعنی بل بی ده هفته درباره بیم مجارده ما گوتنه که پیشال لبیراخستم ما گوتو بو ام شتلی مشارکه نبروی داره کنه بله aynen بکن yani usan yani tuvana da veci piş goyu ko tuvana ra nay tnavi da haydi am biriyavin hayran fikre meşhab ayrı veci vay am dru hem dana yani am jirani hemen site ki daru deni am le keleka hemen yani ajber vi vakti ko tu gotna khuda samimi bir gerek tavili vi tiştib kar bi ya qatnayn ba hevci qatna bela eriş hevnek يعني الحمد لله أنا تدي أو طاقتا كو كاربن إيري شيء كن بس وان ده نماية شو نماية وقت كل كدري بهيز من بقوة من أنا مثلا شرادري الكل قازنش كن لو دري شرو بابشون دسبيت كان يعني أحلاقي وانا وسنة أم باش وان ناس كن لكدري بقوة من لو دري برهداني شيء باشه خدي تعالى يا بخير بكم قاشن زاوية دماغه برنامه که خوش بود از لسان خود به جمال فراغی خودت مشبوه جناب خود خیر و قبول کی بله تماشاوان هجا ام به هفته جگاشتن داویا برنامه خو حتی برنامه که دن بمین بناف خیر خوشیده امانتی خدا بن